Doon pa baka niya or daw naka ug napul-an naka diha pahawa na. Ayaw daghana imuhang storya, kay ang ending wa gihapon kay mapala. Doon pa baka niya or daw naka ug napul-an naka diha pahawa na. Ayaw daghana imuhang storya, kay ang ending wa gihapon kay mapala. Akong inihap na kwarta di gikan ni mama, sauna way makaon karun ga sima-sima. Kwarta di mapugngan kay ga tiba-tiba, mga wana uyonan nako dili na kita. Tan-awa lang ako ang grind, third world hustlin big time. I respected the game, maunang daghan ug na gain. Ayaw dihag pang blame kung grabe na kay imong pain. Doon pa baka niya or daw naka ug napul-an naka diha pahawa na. Ayaw daghana imuhang storya, kay ang ending wa gihapon kay mapala. Doon pa baka niya or daw naka ug napul-an naka diha pahawa na. Ayaw daghana imuhang storya, kay ang ending wa gihapon kay mapala.